سوشل مدیای زیده دبه خداخیا اینستاگرام جی اف راستی آنی سانی برچاوی me درون ناس مقبوله سرچه دبجه کو بقدخه مروف هرس بون و خواه بتنه هیس کرن گو دوه انسان جیجیان راستی تجاری دور نکبن قدخه اینستاگرام جاردن مبتلا بونا قادا دیجیتال خست روژوه. قدخه بتنه چند روش بو لی تأثیر کمزین لدرونیا انسانان کر. پسیکولوگ مقبوله سرچه دبیشه قدخه مبتلا بونا مدیا سوسیال امروان نشانده. اکسیتا زاروکا زده چی بو و خانه ملت خود درکی دا والا درکی وان وندا بو والا خودیتن. زاروک و جوان گلک وقت در باس دیکند اینترنتی دا. زاروک edin ne politika tüyünün ne derkevin derbe jiyane ki rasti top bejin ya listike ki zarokati nalezin tevtim ser kompüterin de ubaj bejin ya mala ne derkevi derbe bla hama bayda birine bla qeyrine ketin dengi xone ketin ağaçlara telefon ağaçlara tablet yani listike ki zarokati tinaydı. Derun nas diyartkin ku dema bkaranina medya civaki baldarbet. Real yani ya rasti bijin hem jiyana dijital da bijin. De böyle gerek emvi şevdu vakatini dijital ev jiyana dijital ne rastiye le em ser kari xwe ya da ser xeberan em hevdu hişyar bikin em karbinin çetirtire. Vakti xwelişuna medya civaki be aktiviteyin cuda derbas bikin.